mbazaniye amakuru ni update z'ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Special Force yaturutse Bukavu ikajyanwe ngo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bagiye kurwana na M23. Ibyabo mwabimenye, ndaje mbigarukaho muraza kumirwa. Iyi Special Force ni Batayo iteye ubwoba, bayifatiye ubwato bwa gisirikare. Ndaje mbabwira iby'iyi Batayo igiye guhangana n'umutwe wa M23. Kimwe mu bintu birimo biranagora umutwe wa M23 muri iyi minsi, ubwinshi bw'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Tutanibagiwe n'iyi Batayo yamaze gupakirwa ivuye i Bukavu. Indege ejo za SUKOI ebyiri zagiye zirasa mu bice bigiye bitandukanye, zirasa zifite urwikeko bukomeye cyane. Izi ndege zaragiye zishimaho. Izi ni zimwe muri SUKOI zazonze umutwe wa M23 mu mirwano y'ejo. Izi SUKOI nazo ndaje nzigarukaho n'utwo duce bagiye barasaho ku buryo bukomeye cyane. Si ibyo byonyine gusa, ndagaruka no ku ngabo z'u Burundi zikomeje kwirunda mu bice bigiye bitandukanye. Bimwe mu bintu biri kugora umutwe wa M23 kugeza amagingo aya, ubwinshi bw'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ibyo nabyo ndaje mbitotore kugira ngo mubimenye. Ejo abasirikare 32 baguye hariya hafi ya Ngugu mu mirwano yasakiranyije M23. Ibyo nabyo ndabigarukaho kugira ngo mubimenye. Aba basirikare bose bahise bicwa nyuma y'umutego ukomeye cyane watezwe na M23. Si ibyo byonyine gusa, ndaza no kujya Masisi. Gusa ndababwiza ukuri, Masisi ibintu ni munange, ariko ndaza kugaruka kuri kamwe mu ka operation kateye ubwoba kumwe mu bayobozi. Abayobozi bari basanzwe bagenzura uriya murwa mukuru wa Masisi, administrateur Colonel Furu, nyuma yuko afatiwe mu nzu, ariko hakaza gukorwa amayeri yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo FARDC na FDLR na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bamukure hariya mu mujyi wa Masisi. Uzi ukuntu byagenze? Ni bimwe mu bintu byagoranye cyane, ariko biza kurangira uyu administrateur Colonel Furu akuwe hariya Masisi. Nabyo ndabigarukaho, ndaje mbitotore byose. Subscribe to this channel. Yes, reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi bamba TV Rwanda. Ndagarutse nanone ni update mu makuru rwose agezweho mu gihugu cya Kongo. Ni update izo ku mirongo y'urugamba. Ndababwiza ukuri ikintu cyitwa makuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yo ni menshi, ariko bisaba yuko umuntu akurikirana buri kamwe kose kugira ngo abone ibyo aza kuza akugeza ku bakunzi be. Dore yuko n'ibitangazamakuru byinshi biba bidafite amakuru nk'uko nkunda kubigarukaho. Zenguruka ibinyamakuru byose byo mu Rwanda urebe ko ari ibinyamakuru byagarutse ku mirwano ngiye kubabwira. Izo ni update z'ibintu biri kubera ku mirongo y'urugamba. Gusa ngiye guhera ahangaha Masisi, ndahera Masisi, ndakubita ahangaha za Mufunzi, ndakubitira za Rubero, ndajya za Sake, ndajya za Ngugu. Aho hose ngiye kwazenguruka mbabwire ukuntu ibintu bihagaze, mbabwire uburyo indege za SUKOI ejo zahagurukijwe ku buryo bukomeye cyane bakajya kurasa mu birindiro bya M23. Ndaza kubabwira umutego uteye ubwoba M23 yateze ingabo za leta. Ingabo z'u Burundi zarahashiriye. Ndaza kubabwira uburyo ingabo z'u Burundi bamwe bamaze kwikura mu mirwano ku buryo bukomeye cyane. Ibi nabyo ndabitotora hano kuri Mba TV Rwanda, ndabitotora. Naga ari ibyo byonyine, ndaza no kubabwira uburyo Batayo ni Special Force iteye ubwoba, ingabo ngo zirwana umuhenerezo. Ingabo za FARDC zamaze kujyanwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kujya guhangamura ngo M23. Ibyo byose nibyo ngiye gutotora kugira ngo mumenye uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Reka duhere hano muri Masisi. Masisi kugeza amagingo aya irimo iragenzurwa n'umutwe wa M23. Ntihagire abantu bababeshya. Nihagire abantu bababeshya. Masisi irimo iragenzurwa na M23. Hafi igice cya 80% kigize Masisi kirimo M23. Ahubwo reka ngaruke kuri aka operation. Aka operation kabaye kuyu mwadministrateri ni Colonel Furu. Nyuma yuko M23 yinjiye Masisi igakubita ku buryo bukomeye cyane ingabo za leta, ingabo z'u Burundi bakirukanka. Uwo bita Colonel, uyo administrateur wari usanzwe ugenzura kariya gace, yaje kwihisha ku buryo bukomeye cyane mu nzu y'umuturage. Nyuma yuko ahungiye mu nzu y'umuturage yakuyemo imyambaro, yambara imyambaro ya giturage, amakabutura ari aho ngaho.
mu kwijijisha bikomeye cyane, ari nako arimo aratabaza ku buryo bukomeye cyane, ahamagara ba FARDC, ahamagara ba Wazalendo, ahamagara ba FDLR, bati ni mu nabare mu nkuranga amasisi nibambona baranyica. Uzi ukuntu byagenze? Uyu Colonel byarangiye koko habayeho igitero nagarutse mu minsi yashize, kiriya gitero cyakozwe hari za Gahongore, bagira ngo M23 ize kuza kuva Masise ijye gutanga umusada kuri bagenzi babo bari hari za Gahongore, kuko byaranabaye M23 ijya gutabara. Uko gutabara niko Colonel uyu administrateur wa Masisi yavuye muri ako gace yirukanka n'ibikabutura agira ngo akize amagara yabo. Uko niko uyu Colonel yavuye hari yi Masisi. Utwo n'utundi dushya turi kugenda tumenya nyuma yuko M23 yongeye kwisubiza iyi Masisi. Reka twihute noneho tunajye aha Gahongore. Iyi Gahongore ejo yari irimo ikintu cyitwa imirwano iteye ubwoba, ni imwe mu mirwano n'ubundi yasakiranyije M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi, aba FDL, aba Wazalendo ndetse na FARDC. Iyi mirwano yabereye Gahongore, FARDC irimo irashaka kureba yuko yakubita M23 ikayikura aha Gahongore. Iyi Gahongore ni kamwe mu gace kari hejuru ya Masisi. Umuntu wese uri Gahongore biba byoroshye yuko ashobora kwinjira Masisi, ikindi kandi aba ari gukontorora Masisi yose. Ni nayo mpamvu ejo humvikanye ikintu cyitwa imbunda ku buryo bukomeye cyane. Gusa iyi mirwano yaje kurangira nko mu masaha y'isa 8 nibwo ikintu cyitwa imbunda zarekeye. Gusa ntabwo ari aho honyine, kubera ko ibindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi FARDC ikomeje gukora tuntu twayo two kugaba ibitero icyarimwe mu bice bigiye bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo bajagaraze M23 no kugira ngo barebe ahantu hari weakness ya M23. Gusa ku munsi w'ejo intare za Sarambwe zahagaze bwuma zinirwanaho neza mu bice byose. Ibyo bice byose ngiye kubigarukaho. Ngiye kugaruka kuri ibice byose byabereyemo imirwano yahuje M23 ndetse na FARDC na bari abambari bayo bose. Ejo mu gace ka Gashebere, mu makuru dukesha umwe mu abaturage banyibwiriye uti rwose ikintu cyitwa SUKOI yarahagurukijwe iza kurasa hariya za Gashebere. Ariko nubwo iyi SUKOI yahagurutse ifite ubwoba buteye ubwoba, kubera ko yarasaga yirukanka, ari nako M23 iyisubiza. Intare za Sarambwe nazo zahitaga ziyisubiza ku buryo bukomeye cyane. Mu bwoba bwinshi bw'iyi SUKOI yarasaka yirukanka, yarasaka ikongera ikirukanka. M23 reketa yohereza kompura iremereye hushu igafatiraho. Ndababwiza ukuri ikintu cyitwariye Agashebere, ikintu cyitwa Indege yahuye n'akazi gakomeye cyane nyuma yuko yashakaga kurimbura bikomeye cyane umutwe wa M23. Aho Gashebere nahavuye, ubu namaze kwinjira ha Rubero aho ibintu birakomeye cyane. Ejo naho habereye imirwano ikomeye cyane. Ni nyuma yuko FARDC nkuko nabibabwiye, FARDC isanzwe igenzura centre ya Rubero, mu gihe M23 nayo iri mu bice byaho ngaho muri Rubero. Ejo humvikanye ikintu cyitwa imirwano. M23 yarwanye umuhenerezo hariya za Arimbongo. Yo mavuze hari abantu bahumva aho ngaho za Arimbongo. Habereye imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta, nyuma yuko FARDC yashaka gukubita M23 igira ngo ibakure muri utwo duce tundi turi aho ngaho za Rubero. Nimwe mu mirwano yamaze n'umwanya munini, imwe mu mirwano yafashe umwanya munini barwana imbona nkubone. Iyo mirwano ndababwiza ukuri ni imwe mu mirwano ngo ejo yanaguyemo abasirikare benshi. Ntago ari iyo mirwano yonyine yabaye, kubera ko hari n'akandi ka operation kabaye ka M23 kanaguyemo abo basirikare ndi kubabwira. Harimo n'ingabo z'u Burundi ngo zanze kujya mu mirwano. Ingabo z'u Burundi zatangiye kugira ubwoba, ziri kuvuga ziti turimo turapfa tukaribwa n'imbwa, turimo turapfa tukabura abadushyingura. Abo nabari kubona ibintu biri gukorerwa bagenzi babo, batangiye kugira ubwoba bwinshi ku buryo buteye ubwoba, kugeza aho bamwe mu basirikare b'u Burundi batangiye kongera gukuramo uniforme zabo. Ubu bamwe babaye abaturage basanzwe hariya mu mujyi wa Goma bamaze kwiyakira, kandi ngo baravuye mu gihugu cy'ubundi bajye kurwanya umutwe wa M23. Bageze mu gihugu cya Kongo basanga ibintu si nka bya bindi bya Somalia, basanga M23 rimwe yarasa mu cyico, kandi uwo barashe aribwa n'imbwa kuko FARDC bakwemba kayige kabo birukanse. Aba Wazalendo nabo nuko nabo babirukanse, FDL nabo nuko babirukanse, ahubwo uyugwaho. Ingabo z'ubundi zavuze ziti oya dufite igihugu cyacu,
ati turaba abaturage basanzwe kugira ngo tujye gushira ku mirongo y'urugamba turwana intambara tutazi igisobanuro cyayo, intambara ifite inyungu bamwe mu bayobozi b'u Burundi gusa. Kugeza maginga none indi breaking news, reka namene uwo mucene nanze kubivuga. Kugeza maginga ya abo basirikare mu gihugu cy'u Burundi banze kuzana abo mu mirwano cyangwa banze kuva mu gihugu cy'undi ngo baze kuri tere hariya muri Kongo, bamaze gushyirwa muri gereza. Iyo ni breaking news. Umunyamakuru Pacifique Ninahazwe, umwe mu banyamakuru b'abahanga ukurikira politiko mu gihugu cy'u Burundi, mu makuru akesha bamwe mu basirikare bamaze kumuhereza bagenzi babo ubu ngo bari muri kasho nyuma yo kwanga kuza ku mirongo y'urugamba. Ataho kugira ngo tugwe muri Kongo twagwa mu gihugu cyacu, twagwa muri gereza. Abo barafunze. Ako nakari kanyuze kugira ngo mwumve yuko tuba twakusanyije bikomeye cyane. Dore ikaramu narebe babwiye akantu kose n'ukwandika. Umufaransa niwe wavuze ngo si tu ne lis pas tais-toi. Uno umufaransa wabivuze. Utasomye, utakoze ubushakashatsi uravuga iki? Tuba twaraye amajoro kugira ngo tugende dutohoza aya makuru. Reka ngaruka ku bintu byabaye ku ngabo z'u Burundi, aba wazarendo, aba FDLR, FARDC ahangaha hafi ya za Rubero. Ahangaha za Rubero ni mu mirwano n'ubundi yari ishyamiranyije impande zombi. Ntabwo ari aho honyine habereye imirwano, ntabwo ari aho honyine habereye imirwano. Bweramana imirwano yumvikanye ariko atari imirwano ikomeye. Ntabwo ari imirwano ikakaye navuga yuko iri ku rwego rwo hejuru, ariko naho imbonda zumvikanye aho za Bweramana. Aho za Bweramana ikintu cyitwa imbunda inini n'intoya zumvikanye ku buryo bukomeye cyane. Mu gihe kandi na Sake barebemo barasheringa, cyo bita gusheringa ku buryo bukomeye cyane. Nababwiye yuko hangaha Sake impamvu hari imirwano yo gusheringa ku buryo bukomeye cyane. Ninjye mvuga sharing mujye mwumva icyo nshatse kuvuga. Abakunzi bamba TV Rwanda baba bari kurasana, ariko bari kurasana mu birometero byinshi, nta muntu wegereye undi. FARDC bakohereza iyo ngiyo mu misozi za muremure, na M23 nayikohereza aho ngaho imanuka hepfo muri za Sake. Niko baba bari kurasana. Ubwo gifashe kiramufata kikamuhitana. Naga ari byo kuvuga ngo nukurasana begenye nk'ibingibi byabaye hangaha za Bweramana. Kandi ubwo namaze kuva Sake ndetse na Rubero. Reka noneho ngeraho bita Ngugu, mbere yuko njya kuri Special Force yamaze koherezwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ngugu habereye imirwano ejo nyuma yuko FARDC iri gushaka gusunika bikomeye cyane umutwe wa M23. FARDC iri gukora iyo bwabaga, ari nako ikomeje kurunda abasirikare benshi cyane ara mu gace ka Ngugu. Ejo ingabo za FARDC zaguye mu mutego wa M23. Umutego wabashibukanye ukabashibukana nabi, hakahitagwa ingabo zirenga 32 ako kanya. Imirambo amafoto nagiye nyabona ndumirwa nyuma yuko FARDC ihagurikije intwaro zayo ishaka gukubita umutwe wa M23. Ndavuga hariya za Ngugu ahantu bita ku Gisimbe yo mavuza abantu barahumva aho hafi ku ishuri. Nyuma yuko FARDC irashe kuri M23 bakabirukankana bagasubira inyuma, ariko M23 ni kamwe mu ka operation avuga ko umutego uteye ubwoba yateze FARDC. M23 nayo yakomeje gusunika FARDC, ariko igeze aho ngaho kubita ku Gisimba yo mavuza abantu barangwa muri Kongo barahumva, cyangwa abantu batembera ngo za Kongo barabyumva ibyo ndi kuvuga. Hafi ku ishuri M23 igira ubwoba cyangwa igira icyo bita amakenga. Iravuga iti ukuntu tubona ahantu hasukuye bashaka kuba arimo baduteza umutego. Kumbi FARDC n'ingabo z'u Burundi na FD na wazarendo nibamenya yuko M23 yatahuye uwo muvuno wabo, niko gusubira inyuma gatoya kugira ngo bihishe babanze barebe situation uko ihagaze. Bamaze kwisha, bamaze gusubira inyuma, bageze ngo ku Gisimba, FARDC yaravuze ati M23 yasubiye inyuma, yasubiye mu birindiro byabo. Barongera baragaruka bagiye kwataka. Mu kwataka bakigera aho ngaho ku Gisimba, aho ngaho hafi ishuri. Ibintu byahabereye n'Imana yonyine yo mu ijuru ibizi n'abamarayika. M23 nare za Sarambwe zari aho ngaho hafi, zakuye y'intwaro zayo ziracucuma. Na musirikare numwe wa FARDC wazarendo FDLR wigeze urenga aho ngaho ku ishuri. Na numwe wigeze urenga aho ku ishuri. Nshimira numwe mu baturage wa Maya amwe mu mafoto ateye ubwoba, ambwira uti reba ukuntu ibintu byari bimeze nyuma yuko M23 itanze isomo kuri FARDC, kuba wazarendo, kuba FDLR ku ngabo z'u Burundi. Urumva ukuntu ibintu bikomeye cyane ara mu gihugu cya Kongo. Ibintu birakomenda babwiza ukuri. Izi update z'amakuru y'ukuntu ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba birimo biradusaba gukoresha imbaraga zacu zose, ndetse no gukusanya amakuru yose, haba ku muturage ndetse no ku munyamakuru uri ku butaka bwa Kongo.
reka none nirukanye kuri iyi special force. Ni batayo ya special force iteye ubwoba yamaze kuvanwa hehe i Bukavu. N'abasirikare benshi mana yanjye ndababwiza kuri M23 irasaba yuko buri sasu rya M23 rigomba gutanga umusaruro. Umusaruro mvuga nta kindi nuko nta musirikare wa M23 kuri iyi ncuro rubuze guhusha, kubera ko ni benshi ku buryo bwinshi, yaba ingabo z'u Burundi yaba niyo batayo yamaze kujyanwa hehe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bavanwe i Bukavu bapakirwa ubwato, bapakiwe ubwato bunini cyane. Bamwe mu basirikare ngo bari benshi cyane nkuko tubikesha imboni zacu ziri mu gihugu cya Kongo. Ubwo bwato cyangwa aba basirikare bwaje guhagarara aho bita Minovo, ari naho abo basirikare bahise batangira kuzamuka bikomeye cyane mu bice bindi bigiye bitandukanye bigenzurwa na FARDC. Aka ni akazi gakomeye cyane kuri M23, bigasaba na M23 guhindura umuvuno. Nababwiye umuvuno na wundi nuko buri sasu ryose rya M23 rigomba kugira umumaro. Niba umusirikare wa M23 ari ku isasu, rifate mu cyico, uwo rifashe niyongere guhaguruka. Uko niko gutsindura urugamba rwa FARDC, uko niko gutsinda intambara ya Antoine Kisekedi Chirombo. Bitabaye ibyo M23 ntago ibintu biri buze koroha. Kubera ko iyi batayo baje bisize insenda. Amakuru nuko ngo bamwe banakoresha ibiyobyabwenge. Urumva nawe umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ku rugamba rwana nk'ugiye gupfa, arwana nk'usigaje amasaha make ngo apfe. Ni niyo mpamvu bisaba M23 kuba maso, ikabacucuma kandi igacucuma mu cyico nta guhusha. Kuko urumva ni uramutse uhushije abasirikare batanu amasasa 5 urayatakaje. Niyo mpamvu bisaba yuko buri sasu ryose rigomba kuza kugira umumaro rya M23. Reka mvaho ngaho nirukanye hanga za Murambi ndetse na Mufunzi. Ejo naho hagaragaye zimwe mu ndege nyuma yuko SUKOI yavuye kurasa kamwe mu gace nababwiye ruguru. Gashebere SUKOI yaraharashe inshuro 2, ariko saa honyine nanga za Murambi ndetse na Mufunzi indege ejo za FARDC zaragiye ziraharasa, ariko nago zakoze ibitandukanye cyane nk'ibyo bakoze Gashebere. Nazo nta kintu zakoze navuga yuko gitandukanye cyane nk'ibyo bakoze Gashebere cyangwa nk'ibyo SUKOI yakoze Gashebere. N'ubundi hanga za Mufunzi ndetse nanga za Murambi naho zaraje zirasa inshuro 6. Uko zirasa nako M23 nazo izirasaho ku buryo bukomeye cyane, gusa nta musaruro byatanze. Mu makuru dukesha abaturage bavuga yuko ngo FARDC yari yahawe amakuru n'abantu ntago hari higeze hakorwa ubutasi bwakozwe na drone zabo, akaba ari nayo mpamvu izo ndege zaje zikaya zirasa mahushuka zikongera zikirukanka. Reka amakuru yacu tuyasoreze aho imirwano ibyukiye. Imirwano hari ya zangugu ngo rwambikanye ku buryo bukomeye cyane, iyo za Dumba, iyo ngiyo za Gahongore, iyo za Rubero. Imwe mu mirwano ikomeye cyane niho ibyukiye. Uko niko bihagaze kugeza maginga ya. Ndababwiza ukuri, amakuru yandi mfite nuko M23 uyu munsi ishobora kuza kurara hari agace gakomeye ifashe. Ayo makuru ndayabararitse mu masaha yacu make ari buze gukurikira. Subscribe to this channel.